abazana bambara Rangers bangire kuzana umuzano gwabo na timu ya Bunyaruguru Tigers nyuma y'abazi yacishaye cyambara University of Science and Technology ekigemeseriza baramaze bompira ko bonera ubushatu hamwe na goli braba Tigers kandi ekiyambira aba Tigers kugumiza bembembire kimeza cya ankore no bonero mukaga abazana ba Rangers batagambira kamera zito bagizere ngo tubabasize kuzana mpiro bwabo kugira ngo bakamabati mbangire kubashashara ku marubwire buringwa konkasa dam mugaro kuri byemero ma club beje agambira hanshonge jati so turinzira statement na okugezeho kucondoza kubuza cyabaho then turinde statement kurwa club president ubanga wika club president kuchimo cyo yakoze iki yabachikoze so nuwe turinzira ekinchumanyisa ngo Tigers no byakusingwe ya Bunyaruguru United hasande bahereze kwebe mbere kimeza no bonera ashatu nabona mu mizani 15 okurabaho kuzaneza kamariirizo na timera yebe mbere kimeza cya kigeze kwija ku rugomo rwa Mpara Bulls hamwe na Kigezi Homeboys tukabanza tukiza twine strategic plan yetu nka as a club so byona tubine condition yetu kwa gama tukantenda tuzo big league era tukunda koma big league ntwara continuing up to Uganda whatever premier timu ene program mpango mnogo jangu ya nezo big league naenda kwa big league kana super league abanga mukamo wayo byona bitifike timu eri mu camp nese sure misara kandi funa training allowance kandi buri muna bya mawenka umukamo nisubiza abagizi ba Tigers ombyo kutokusa kusambana Kigezi twakorofayino already twinesa the 4 points bakofanya kuzana timu ekurga Kigezi management twena okuturu kwirukanza timu eje no tukora hamwe nka timu ba coaches abateki ba captains bitu twena tukora hamwe mu rundu gumwe ka timu ntekateka ngo nicyo kibasize kutusobozesa okwikabuhanguzo orasingeze cyanga cya Bugwizoba na ija korabo kwatana no rasingo mu cyanga cya Kitara okuronda muri ije korabo kuzo mufufa big league season ero kwisha abwa TV West and Alogias bya mukama